Ok, evo možemo početi. Dakle, pripremajući se za jednu radionicu, pripremajući materijale za svoje učenike i studente i lutajući po bespućima interneta, naletio sam na jedan zanimljiv server. Radi se o ranjivosti u Active Directory-u. Inače, svi znamo da Active Directory koriste gotovo sve korporacije koje postoje na svijetu. I evo, ovaj server ima jednu ranjivost u Active Directory, odnosno ima radni domain controller, pa ćemo onda lagano vidjeti kako se to može iskoristiti i kako bi se trebalo zaštititi. Znači, za ovaj zadatak treba će nam Impacket Tool. On već dolazi predinstaliran na Kali Linuxu i nalazi se na putanji user share doc python 3 packet examples. Ok, sada vidimo razne neki Python skripte. Međutim, ono što ćemo prvo napraviti je spojit ćemo se na VPN kako bismo mogli uopće doći do servera koji nas zanima. Ok, sad kad smo spojeni, IP adresa je 10.10.154.24, pa ćemo envupom skenirati tu IP adresu. Ovo da vidimo u kojem smo direktoriju. U direktoriji desktop. Evo ovako. Stavim razmak na početku. I sad vidimo, stvorile su nam se 3 datoteke. Pa ćemo otvoriti nvup skeniranje. Izgleda nešto ne štima. Naš target server uopće živ je. Napisao uopće dobro adresu. Ok, skeniranje je u tijeku. Ovo bi moglo biti malo bolje. Da nisam imao dovoljni privilegije kao običan korisnik. Ok, vidimo port 53 da je otvoren, DNS, vidimo 80.
vidimo 88 Kerberos, vidimo ovdje razne Microsoftove servise da rade na različitim portovima, LDAP, vidimo i ime našeg targeta, domenu, ok. Sljedeći korak će nam biti enumeracija servera, znači za to ćemo koristiti enum for Linux skript, odnosno programčić kako god želite, on već i također dolazi preinstaliran na Kali Linuxu, to je zapravo Linux verzija enum.exe programa koji radi enumeraciju na Windows i Samba serverima, pa ćemo pokrenuti for Linux. 24. Malo, nego što ispadnu sve greške. Ovako će biti ljepši ispis. Da vidimo grupa ili domena, ne može se pronaći. Baš nije bilo od neke koristi. Ovo ćemo sa sudo privilegijama. Root privilegijama. 10.154.24. Kako smo sreći. Ok, neće raditi. Ćemo taj dio priskočiti, ali u principu vidjeli smo neke zanimljive stvari u enum skeniranju. Vidjeli smo recimo ime domene, vidjeli smo ime računala, NetBIOS domain name, vidjeli smo portove, pa ćemo onda dodati domenu u etc hosts file, ja sam zapravo već dodao. Neću moći uređivati to datoteku bez sudo. Ali evo, recimo to ovako. Sad bi mogu možda raditi i enum for Linux, sad ćemo probati.
nema to veze. Dobijamo hrpu grešaka. Idemo ih smijeniti da dobijemo čišći output. Da nije skript baš najsavršenije, ima nekih grešaka, da nam se pojavljaju greške linija koje nešto nedostaje. Problemi s open source skripta, pa možete i sami skinuti, pregledavati, uređivati, predlagati rješenje. Stavljenici. Korisnike. Malo da završi, ne traje dugo. Ja ću zaustaviti video dok se ovo ne odradi, pa ću ga ponovo pokrenuti pa ćemo skupa vidjeti output. Ok, evo skript je završila pa ćemo pogledati šta se tu sve piše. Informacije target, IP adresa, oznake username-ovi. Ne može pronaći u ovom grupu u domenu. Nema odgovora za best information. Sličničit ništa, vidimo ime domena i SID domena. Informacije o OS-u, isto ništa pametno, Exex ništa, Share Enumeration ništa, Password Policy, evo vidite ovdje pokušaj skeniranja 139.445 portova, to su SSD protokole, nismo dobili ništa pametno, grupe ništa, i sad trebamo ogroman popis korisnika, znači administrator guest klasika, default account, znači nema to ništa sumnjivo,
biti čudno. Administrator guest, generate AD domeni. Ovo su grupe, isto više manje standardne. Lokalni korisnik, ovo smo sve ne vidjeli već. Ok, to je to. Nastavljamo dalje sa nečim što se zove Kerbrut. Kao što smo vidjeli u outputu Nmap skeniranja, server koristi Kerberos. Kerberos je servis za provjeru autentičnosti ključa unutar Active Directorija. Za brute force Kerberosa koristit ćemo Kerbrut alat. I u principu kao dio zadatka dobili smo user list dictionary pomoću kojeg ćemo enumerirati korisnike na sustavu. Ali kao Linux internet je pun sličnih user listova, dictionary, popisa koje možete koristiti, možete stvoriti neki svoj. Vaš način na koji ćete izvesti napad. Ajmo probati ovako. Hvala. Direktori. Šta je? Mi se već nalazimo u folderu desktop. Opet greška. Probati ovako. Ok, sad radi. Dakle, sad ću vam samo pokazati kako izgleda taj user list datoteka, što se u njoj nalazi. Ok, ponovo ću ovdje, ovo bi moglo još malo potrajati, ponovno ću zaustaviti, pa ću onda se vratiti kad završi ovo skeniranje, pa ćemo zajedno pogledati output. Ok, evo ga, skeniranje je završilo, pa da vidimo što sad tu imamo. Dakle, od početka pokrenuli smo skeniranje i sad tu imamo nekakve username-ove, šta ovdje kaže. Such admin has no pre-auth required, don't hash to clear offline. I sad ovdje imamo neki hash
koji čovjeku ne znači puno, ali računalo nešto znači, to ćemo kasnije vidjeti što je. Tu imamo još usera na tom sustavu. Ok, rekli smo vidjeti šta sadrži datoteka user list. Evo, to u principu nije ništa drugo nego samo popis nekakvih imena, recimo, odnosno čak, ajmo reći to nama znači imena, ali računalo su to riječi. Recimo sad u njemu vidjeli smo onaj output, ima nekakav darkstar, ima nekakav svc admin, pa ćemo onda vidjeti ovako da li ima to user listi svc admin. Evo vidimo da postoji, da li ima darkstar. Evo vidimo postoji dva darkstar i darkstar 1, a da li ima recimo, ajmo reći nekoga koga sigurno nema. Nema recimo Nikola Tesla. Ok, vidimo da Nikola Tesla nema. Ono što bih htio napomenuti u ovom trenutku je da sam u jednom trenutku imao problema sa spajanjem na server, pa sam morao raditi neke mrežne akrobacije i jedna od njih uključivala promjenu IP adrese servera, pa onda sada nova IP adresa servera je 10.10.176.183, pa da vam ne bude čudno kada ću upisivati drugu IP adresu. Ok, riješili smo Kerbrut, vidjeli smo neke usere i bitan user koji je pronađen je svc admin zato što se on može prijaviti bez autentikacije i zbog toga će on biti meta našeg napada. Dalje, nakon završetka enumeracije korisničkih računa možemo pokušati abuzati Kerberos feature metodom napada koja se zove AS-rep-roasting. AS-rep-roasting se događa kad korisnički račun ima privilegiju does not require pre-authentication, znači kao naš svc admin, što znači da korisnički račun ne mora pružati valjanu identifikaciju prije nego što zatraži Kerberos ticket na svom korisničkom računu. Za tu svrhu koristimo tool getMPUsers, odnosno getMPUsers, koji je dio packet toolova. Znači getMPUsers nam omogućuje postavljanje upita AS-rep-roastable računima iz centra za distribuciju ključeva, odnosno Key Distribution Center na engleskom. To ćete vjerojatno naći negdje u literaturi. A koristi se sljedećom naredbom. Okay.
Imamo nekih problema sa spajanjem, a imamo i zato što sam ja krivo upisao naredbu. Kao što vidimo, dobili smo ključan zapis, to je ovaj ovdje. To je kriptirani zapis korisničkog računa i u tom zapisu se nalazi lozinka koju ćemo razbiti hashketom. Dakle, spremit ćemo zapis koji želimo razbiti u datoteku. Recimo nazvat ćemo je hash.txt, daćemo hashketu password listu i pokrenuti hashket. Pa idemo to spremiti na sljedeći način. Eho. Ovo. Datoteku. Home. To je mjesto. Hash.txt. I evo, pojavila se hash datoteka, da vidimo što sadrži. Mislim da će biti, a ne, sad će hoditi 450 puta vid. Se navesti toliko puta kliknuo. Što nije dobro. To. Sad to dobro. Sve koliko. Otočka izgleda da je. Ok, sad možemo pokrenuti hashket, samo da mi bude lakše ući ću u isti direktorij u kojem se nalazi hashket. Znači dajemo hashketu naš hash i daćemo mu password list. Ok, kaže greška. Search file of directory. Znači, da riješiti. Imamo search file of directory. Kad sam mu dao krivu putanju. Dakle, ja sam napisao ovako pa folder active. I to njemu znači da gledam root folder da li postoji folder active. Naravno da ne postoji, da mu ja dodam
točkice i to znači da gleda u trenutnom direktoriju da li postoji folder Effective, njemu password list, evo da se vidimo da postoji. No hash is loaded. Ok, sad imamo drugu grešku koju ćemo ispraviti. Postavljam da je negdje greška u ovoj datoteci hash. Iz tog razloga ćemo ponovo pokrenuti naredbu ovdje. Da dobijemo TGT1 zapis. Sad će to malo trajati, pa ću ja pauzirati video dok to ne završi. Evo ga, dobili smo rezultat, pa ćemo to kopirati. Meni se treba kopirati sudo hash. Ok, označit ćemo sve ovo. To ćemo izbrisati. Sad ćemo ovo kopirati. Ok, sad se čini ok. I pokrenut ćemo Hashcat. Aha, još je Hashcat pokrenut, pa ćemo ga ubiti. Malo probati. Procesor. Aha. Evo nam naše Hashcat. Ok. Ajde sad probati. Ok. Da vidimo šta tu piše, šta tu kaže. Evo, gotovo je. Znači, evo vidimo, dobili smo koliko je potrebno memorije za ovaj napad.
Ovdje je hash koji smo unijeli, znači vidimo da je status correct, hash name Kerberos 5, i ovo nam je target, korištene password lista, i ovo nam je lozinka za korisnika SVC-admin. Sad, naredbom iskoristit ćemo SMB klijenta kako bi mogli pogledati share foldere kojima možemo pristupiti s credentialima korisnika SVC-admin na domain controlleru. Pa ćemo koristiti ovu naredbu 683. SVC-admin. Koja je gore lozinka? Management 2005. Ok, evo popis share foldera. I jedan od zanimljivih foldera je backup. Pa ćemo probati ući u taj folder. SMB client. Local, znači sve jedno pišemo, ali host name ili IP adresu. Backup name SVC-admin. Ok, grešku. Možda ipak nije sve jedno pišemo, ali host name ili IP adresu. Sad ćemo probati. Ok, ajmo probati unijeti IP 10.10.176.83. Ovo je dobro. Ne. Izgleda da bi negdje moglo biti, osjećam sve ok, moglo bi jedino biti greška u tome što ja pišem, mislim da je client, evo ponovo vidjeti 183, izgleda SVC-admin. Ok, imamo SMB client, 10.10.176.183, backup, izgleda SVC-admin. Ok, bilo je nekih problema sa konekcijom, ja se nadam da je to sad riješeno. Naravno, morali smo opet mijenjati IP adresu, pa se nemojte iznenaditi. Sad ćemo vidjeti da to radi onako kako očekujemo.
5, ok, SND client 10, 256, backup minus running. Right. Ok, da vidimo kako tu imamo direktorije, backup credentials. Ovo je zanimljivo. Ajmo ovo downloaded. Get ok. Idemo pogledati tu datateku. Backup credentials, samo ćemo prije toga staviti na naš desktop. Evo je ovdje. Ok. Ovo je neki enkodirani tekst. Da vidimo kako je enkodiran taj tekst. Idemo ovako. Cipher ide. Naravno da se krivo upisao. Što sreća. Pa je Google dovoljno pametan da zna šta meni treba. Evo, kopirat ćemo ovdje. To šta nam treba. Ćemo Cipher tekst izvolimo. No, kaže da je to B64 encoding. Pa to je onda jednostavno. Dekodirat ćemo taj tekst ovako. B64 minus D. Aha. On traži neki file da direktori. Pa idemo onda ovako. Ući ćemo u naš desktop folder. I dekodirat ćemo to. Dekodiran text. Ok, vidimo da nam se pojavila datoteka. Dekodiran tekst, da vidimo šta ona sadrži. Oho, znači ona sadrži credentiale backup usera. Ovako. S obzirom da backup user ima jedinstveni permission koji omogućuje sinkronizaciju svih promjena u Active Directory s ovim korisničkim računom, to uključuje heširane lozinke, znači
Za dump hasheva lozinke upotrijebit ćemo jedan od alata koji se nalazi u Impact Tool paketu, zove se Secrets Dump. Pa idemo to riješiti ovako. Python 3, mislim ja sam u desktopu, odavde programi, in package examples, secrets, dump PI. Ovo ćemo kopirati. Traži nas password backup 2517. Poslije 6. Nisam dobro unio naredbu. Naredbu treba ići ovako. Ovako, naredbu treba ići. Da sam opet ne ponovo upisati naredbu. Python 3 programi package example dump.py local. Tamo smo rekli da pisali backup 251 7860 local. Ok, sad sam točno upisao. I sad odjedanput vidimo korisnički account. Puno korisničkih akaunta i njihovi hash lozinke. Ono što nas zapravo zanima je korisnik administrator. I sad ćemo pomoću alata eagle-binary proslijediti hash metodu kako bismo upali u sustav kao korisnik administrator. Dakle, nama treba ovaj ovdje hash. Administrator hash ovako. Pokušaj uspostave konekcije na remote host. Evo, nešto smo dobili da vidimo kao koji korisnik smo prijavljeni, administrator. I evo, to je to. Uspjeli smo razvaliti ranjivost u domain kontroleru.
uspjeli smo upasti u sustav kao korisnik administrator. Evo, to je to za mene, odnosno za vas od mene za danas. I hvala vam na pažnji i vidimo se u nekom sljedećem videu.